Kırgız Respublikasının prezidentinin insandın ruhani adep ahlaktık önügüsü jana dini tarbiyası jönündө jarlığın жүзөгө aşırуу maksatında. Tokmok şaharının meri Urmatbek Samaev'tin demilgesi jana koldoosу menen 2021 жылдын 22 sentyabrынан Tokmok şaharındагы жалпы билим берүүчү orta мектептин окуучуларына адептүү дени сак уул кыздарын Teregi Egemen Kırgızstan'dan ruhani bilim berүүчүлүк dolboru öz işin başladı. Dolborunun alkağında mektep okuçularına Kırgız el batırı Ulut Sıymığı Çıngiz Aytmatov'un çıkarmalarının negizinde dayardalgan interaktifti film sabakları ötkörülüydü. Dolborunun maksatı mektep okuçuların adep ahlaktıka, ыймандуулукка tarbiyaloo, mamleketlik tildi tereң özдөштүrүү өнүктүрүү, улуттар аралык достукту, биримдикти чыңдоо, мектеп окуучуларынын маданий эстетикалык табиятын өстүрүү, атуулдук демге, мекенчилдикке, табиятты сүйүүгө жана коргоого тарбиялоо болуп саналат. Dolborunun alkağında ötkörülüp жаткан film sabaklarının sonunda sabaka katışkan her bir okuçu öz pikirlerin, esse, сүрөттөрдү tartışıp, öz mümkünçülüklerinden paydalanıp жатышат. Бұл iş-şaraga balдар menen birge alardın mugalimderi, ateneleri de katışıp, mындай dolborudun жаш muğundu tarbiyoloda özgöçe zarыл ekendigini aytуу menen birge. Бұл dolborudu demilgelegen, koldoğu algan Tokmok şaharının meri Urmatbek Samaev'ke öz ırazıçılıkların bildirişüydü.